Torej, to klas je šlo zaenkrat stran. Zdaj, nisem si še oprala glave, tako da zaenkrat izgledam ko podgana, ampak This is what it looks like and I'm obsessed! Obsessed! Oh my god! To sem si želela, odkar sem prvič gledala Queene, oziroma odkar sem prvič gledala Bohemian Rhapsody. I did it! Zdaj si grem pa oprati glavo, v bistvu z vijoličnim šamponom, ker pač we're yellow over here. In pa si bom dala eno masko, to sem kupila, I don't know, pa verjetno bom kokosovo olje. By the way, don't mind the mess. This is my life right now. Very obviously. Pa zakaj bo še dobro, sem to naredila? This is the fried hair. Mislim, se ok, ne izgleda tako grozno, ampak pač it was horrible. Se je še več tega, sem pač to tak skup stoji. V glavnem, goodbye hair! Nisem mrtla še vedno. Haha! Ok, zdaj sem si dala gor vijolično masko in pa malo kokosovega olja, tako da bomo videli, kako bo izpadlo. Oh my god. No, se po moje se tako ne bo primno. Make-up sem imela gor, tako da si moram oprati make-up, preden si delam lase. Ko mi čakam vidim rezultat. Ok, zdaj sem si lase še enkrat sprala in zdaj gremo sušiti. Oh my god, zdaj bo pa exciting del, pa še en noht sem kupila, pa še enega tu, tako da, ja. To je zdaj lepo bom pustila na lasih. I know, this looks choppy as fuck. Upam, da bo na koncu zgledalo sick. Zraven pa jem, it's lunch time. Zdaj pa gledam zadnji video od džungle. Ko mi čakam na tole ven, oh my god. It's gonna be so sickening, yes! Na belo sliko se nekaj zaželel spominim po mojem. Da je to zelo velika verjetnost, da se gledamo znanje. O, jaz sem en fun fact po mojih stanjah. Zelo udobno. Ok, dajmo zdaj mi to razstaviti, pa da vidimo, kako bo to izgledalo. Fully sem excited, oh my god. Ok, that's underwhelming, obviously, ker je pač zadnji in so ful veliki kosi. Tukaj gor imam 3 in tega. In tega. Yes! Oh my god, ok, fringe moram še malo popraviti. Valjda, da me vmes to malo špici, tako vedno. Moji lasi zdaj, ok, zdaj se moram iti počesati. By the way, Luna mi se vi spet nariti. Luna! Kako se ti zdi moja nova frizura? Ne, poglej. Kaj gledaš? Lučke. Naš grem se počesati, grem se narediti do konca frizuro. Also, danes ni to glih hair tutorial, ker pač delam bolj kot ne vse po feelingu. Ampak enkrat pa mogoče naredim še pač tutorial, kako skrbim za svoje lase. Ja. Ok, zdaj sem se zrihtala še malo. Naredila sem si make-up, sem si navila lase in mačka je seveda na mestu. Zdaj vam moram zaviti darila. Vse bi vam z največjim veseljem bi vam pokazala, ampak Tomaž gleda vse moje vlogmase vsak dan, tako da ne morem, ker pa bo vedel, kaj bo dobil za božička. By the way, ko imam trak gor, izgledam grozno, tako se malo boljše. Tako da ja, jaz sem zdaj... Kaj pa je? Grem zdaj zaviti darila. Evo, darilčka so zavita. Jej. Tam še nekaj imam noter, pa še nekaj moram zaviti, ampak načeloma je to. Malo je kamera umazana. Mač better. V glavnem, to je to. Danes je bil zanimiv dan, zelo uspešen. Končno sem se postrigla, tako sem si želela že zadnje 2 leti. 2 leti nazaj je prišel Bohemian Rhapsody ven. Malo še izgleda wonky, najverjetneje bom še malo dodelala in še malo snip, ja. Ampak this is it. Zelo res čudno zgleda. Pač s tem trakom res ne morem. Evo ga. Gremo na obisk k Tomažu, oziroma k njegovim... Mislim, Tomaž živi tu, pač k njegovim, k staršem. A ne Luna. Luna gre zraven, ker si je Tomažov brat zaželel, da bi jo videl spet. Tako da, pa čonki. Čonki bo te spet videl, tvoj ljubi. Tako da damo košaro in gremo. Hop. Ki oko, kaj boga. Koliko smo lepi. Zelo všeč mu je. Gremo. Gremo, gremo. Zakaj? Samo roko prinesem še 2 piškota.
Svečanke ti zdaj 20 evrov, tako? Je bila sence na... Enkrat spoda. Kako delaš? Mešaj. Na toč. Kelner. Točno, okej. Kuhar. Masterchef. In tle, gourmet, leko so zaveti. Wow, to je profesionalno. Koliko? Bravo, nice. Kaj vse je tu not? To je jajca pa... Jajca, majoneza in losos. Wow. Tisto je losos, paprika, jajce, tenček. Tisto so tuna in kapra. Ko? Tuna in kapra. Kaj da kak je kapra? No, kje je kapra? Kaperi. Kaj je to? To je isti predvidevam kot to? Ja, samo te so zelenjave. Tomaš, Aha, in ta? najdi In ga ta je telefončki, ki so kaperi. tuna, Kaperi. kapre, paprika, korenček. Jajca. Ok, hvala, gospod kuhar. Prosim, Dober prosim. tek. Hvala. Kje je? Zakaj je Česno. skočila proč? Ja, se bo več peštansko ona. Že ko potelin kako bo? Iz potelin bil... Te koga bo šel s nama? Če bo padla dol. Čonki sploh reagira. Čunki sam gleda, kaj se dogaja, zdaj otroka strašiš. Ja, zdaj kar pa na pozor. Kaj zdaj? Štrajk. To bo je idila, veš. Čonko, hej, boš spal. Le, kak je ogromen, oh my god. Le, moja roka proti Čonkiju. Moja roka proti Luni. Čonki, debil. Juuu. Je kar spal. Čonki, Čonki bil v pikičo danes. Čonki čisto. Dam te kleče, ne jaz šel v šalčku. On hlada sladoled. Je. Čonki? Čonki, logo, jubu, giši. Tomaš. Čonki. Okay, zdaj, da jaz malo bolj in detail razložim, zakaj je moj frufru tak, ko je. Moj cilj ni bil, da naredim neki 2020 frufru. Zdaj trenutno res grozno gleda. Problem je, ker sem imela včeraj kokosovo olje gor in se mi je ful hitro zmastilo. Če bi bili čist suhi lasi, bi lepš gledalo, ampak I guess it's okay. Ni bil cilj, da je to moderna frizura, da je ful neki ne vem kaj, ampak da je pač uno res 70s vibe, tak frufru, oziroma bolj, ja, 70s, 80s. Tako da, ja, I don't know, pač če se ne spoznate na history of hair, I don't know what to do. Meni je ful všeč, v glavnem. In pomembno je, da meni všeč, Tomažu všeč, moji mami všeč, everything else doesn't matter. Lahko bi tokrat še govorila malo o tem, kako pač, jaz sem dejansko rabila 2 leti, da sem to naredila. Zaradi tega, ker moj interes za, zgodovino, oziroma predvsem za 70-ta, za 80-ta, se je začel, torej, nekje 2 leti nazaj, ko je prišel Bohemian Rhapsody ven. Jaz sem bila in love takoj. Stil, pač moda, frizure, lifestyle, I just, you know, pač muzika. In sem tok, ne vem, zakaj si pol nisem upala dejansko postriti, zaradi tega, ker pač me je bolj strah tega, kaj bojo ljudje rekli. Ker bojo rekli, to je ful ni več moderno, to je old fashioned, to je kar neki, to sploh ni in trenutno. I don't give a shit, kaj je trenutno in. Jaz hočem imeti tako frizuro in jaz bom imela tako frizuro. Jaz imam tako frizuro. Ne vem, zakaj sem se sploh toliko sekirala tako dolgo, ker now I'm so much happier. Zdaj je končno, to breme je dol z mojih ramen, končno sem to naredila, kar sem si želela in Roger, I'm coming for you. Tako da ja, tudi vi, če imate kako tako stvar, ko bi si jo res želeli narediti, pa si ne upate zaradi tega, ker vas je strah, kaj bojo prijatelji rekli, kaj bojo znanci rekli. Nothing fucking matters, nima fucking veze, če si se pošeč, je cool. Ne rabiš nobenemu drugemu ugajati. Just do it, resno, just do it. Če hočeš nositi, ne vem, živo zelene oblačila, pač no, ok, ne, to je zdaj in zaradi Billie Eilish. Če hočeš, ne vem kaj, hoditi cel od glave do pet, v božička oblečen celo leto, pač do it. Kdo te ustavlja, pač res. Vsi smo tako omejeni s temi, kaj bojo drugi rekli. Why? Tako da ja, pač be yourself. Bodite unikatni. Dan si je res dolgocajtno, da smo vsi isti. Tako da ja, ta vlogmas je drugače sestavljen iz 2 dni. Včeraj pa danes, oziroma pač 19. in 20. zaradi tega, ker sem hotela spet predstaviti, tako da je v bistvu, da imam en dan fore vmes, so I did that. Sej, ne vem, zakaj to razvajam, vi to ne razume. V glavnem, to je to ta video. Hvala, da ste ga gledali, če vam je bil všeč, dajte en like, pa dol spodaj napišite spet kakva vprašanja, da jih lahko jutri v vlogmasu odgovarjam. To je to. Ja, pa naročite se na moj kanal, logično. Kakor vedno, lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo jutri.
Čau!